Pinia dapa birtalong penili sami deng mirkiling pi non birtang ton pen arju ponik tha. Karbia khetum angbong ta kapre ka thorom kardoma tumdu bonta ahok pet karbia khetum abangki non ponta arni plang rap chiklo plang rap pen nangki plang atengsi ardom bom lang pusi gangjang terang ahin pen jang mini phai krener kep arni taralang solong ningje pon ahok kedam tang jang mi poni phai krener kep arni taralang solong indeng hini aron barim chingdomamai paman ponlo bangso hut ki ongdung aradatum chetu dunsi mesen pen mai pachun ponlo bangso hut kangjang terang ahin pen kaningje pona tengki piniarni nilitum aron barimatum kachingrum nangko ka bangki nilitum konki non puanta phantrok ner kep an dolan lasi aron barimatum bangki sik sedul si chedovet pusi ningje pon pini chip ni sarang no da puelo ke dia la so chorkli chupijo atuma phanta la so code bang religious code bang ke apply pol pen ka pa accept ifan bori pol le si long term ka che song no pol ke la pen people ni tum pini aron bariam tu thurpa aron bariam tum thurpa ka dim mangal halo non nitum aron bariam tum konke nitum non da 80% level se do 20% se others la si dak langon aron bariam tum 60 dul che do wetlo bonta non aron ki mido la song bong pen non lokimon dolo arlong chuhu dolo setami latum kardoma bangki hinduarna ma phansi latum kardom jongsi hinduarna ma phan kardom pulote latum ke sidul kaslo lasi ladak hempu amenta nangka chithidun atumdu ta non aron mi dolo lokimon dum dolo arlong chuhu dolo kardom hinduarna ma phan kardom pulote sidul kaslo ke lasi ladak hempu amenta nangka chithidun do kar bidunge hempu lo ke amen kapre ka welo hempu ninje det pen kapre ka men irnang lang pola welo hempu is hempu seda kapre ke tunge hempu le kumon lake gopilo nang tum na men chir weno ni tumal na bana patip dang lelo hempu is not god hempu is hempu de hempu is hempu lake arnam puta lake amen ke hempu chidu welo kapre to so ra kumani amen irnang nang po awen alama welo ke Karbietum pulote Hindu arwarim pusi chipu bonta karbietum ke Hindu kali ilitum mate karbietum abangke kekroi aron abang kapregdo karbia ke atum ke aron barim henlo puta kangjang terang pen ningje pontu laso lam mangke Hindu to influence ke lake last 1000 years pen dolo I phulong lahai Hindu ahormu ke lasi karbietum non puta kamanghu honghari pulote Hindu arimaru arwarim pusi chipu bomlo lasi pini laso aron bari mamai tuning pining kan thurnang ke lahe consciousness kiwana phanlo mati je itum Hindu kali Hindu pen pilo related ke Hindu tum pen pilo tung ke chepre ke lahe se langnam nei Hindu tum arleng thilo monit thilo pore latung ke kithi pen hong pon pheji miplong nam phitpo pibdam phitpo karbitum son claim mate hala belief system mang itum unique belief system do Hindu tum kapre Hindu pen thang ka chepho we muthe Hindu tuma influence ki the ong si munitum Hindu kuci kudun cho ta karbitum ahok pet anim ahok pet ajutang ahok pet atiri labang ridam de asi media tum da karju la so bang mo non ki wang yar ni sita la so bang pachi thek nai e son ta nang tum Hindu ma pu bang chok te nile tumke Hindu kali atheke aron bari ma ho Shiva Parvati Vishnu aphan ardom te nitumke rasinja phansi kardom hempua phansi kardom athe Shiva ke hempu kali, Brahma ke mukrang kali, Rasinja ke Parvati kali puta, kangjang terang pen ningje pontu. Asam chiminisa digla kangelo Hindu kali puge, aru ditum Shiva phan ardom ma, ditum Vishnu phan ardom ma, ditum Rasinja phan sika chardom bo, hempu phan si chardom bo. Nangli kosong lo ditum han Hindu pu nanga puji na, tum media tum Hindu pu ki pupu along nang tum la kini long dun lo pute nang tum kai da wrong conception lo mi Hindu long putot ke cewang tu bupu koso lo Hindu po Siwo ke hempu kali mati Brahma ke mukrang kali mati Rasinja ke Parvati kali mati Siwo pen Parvati penanso hempu pen Rasinja ke jirkle ke koso sini tuman Hindu puna pupo na tu Ram lokhon Sita pusada Ram pen lokhon ke kotete hempu pen mukrang ke milin pupu Rasinja ke Sita manu de athe Rama pisu binak Rasinja ke hempu ngir pibinak kosolo nitu hempu kene po lapen ako Hindu pen nitu kaciprek kipik
Hindu dong ke tilo plo te arnam long sidami aron barim do arnam long damde aron barim dong ke tilo plo te nito ke ha pipo rong sidami chom si sidami. News report KATV News. Jang mi po ni phai inquiry ni Karbi Anglong along richirai kom jilapen Karbiarat ki sungahut karja pidun thipji aphanpu akimang pon pen dipu farmer growth center along nijang Karbi Anglong pen nihang Karbi Anglong pen chingrum petsi isi kache songa chetai Karbi nok be ham phangasong akimi mahang pathek pontanglo. Bangso nok beham phangasong mahang ke pathek ponalong bangso song ke japon linji aphan nijang Karbi Anglong pen nihang Karbi Anglong rat asai klem bang phu bang phiatum chingrum si chief convener Litson Rong Phar convener Babu Singh Ronghang co-convener Ojoy Inghiatum aphan ingwai pon pen si Karbi nok be aham phang mahang ke pathek asai pachun pon Karbi Anglong PGR VGR along lelong angtang pen kebang kechia so atum aphan tharli nang ji pu airset prungset pen chisong pon lo Laso along Pinang Andhra datum ke SCCM Dr. Tuliram Rong hangaphan ke chok chipu jong ponsi sorsar ponlo. Bonta non apsi ke SCCM Dr. Tuliram Rong hangalong pen tangka chuwan deramat non ke SCCM Dr. Tuliram Rong hangaphan arna mason hoksi apsidun thurong lo. Non jasemet pet ke PGR VGR kache song ke pinike ladak KSA KSYC chotkali dak ong dong song do. KSA do KSYC do Kapsa do KNYC do ladak lapen Kaya do KYGA do Kaido do penang ong dung asong atum ladak do haladak pini ko mane jung asong tum le pini la son ke Japon ko le pini hala non mat ke PGR VGR kache song ke non mat ke hempu abelang tame la song bong tame pini ko mane asong tum bange li tum konani ning ki bi la posona dolo athe non ke ake hai tim kar melong kachari tum ke pini PGR VGR movement mang koson si nang ke berji ma koson si popoho nang kache songa mede bang nang pamep chokji ma po halaso BDC ke claim happen tu ne penta apoti non la che song bom bong na konane komane lam thulam dok pen ke bai pen ke the pen non bang ke che song ra pedang bong da konane inut bhaini tum bang ke nam son itum theklong long komane tum ke pini ahur si tuliram rong hang ke hai pan kang ton kang chi bang da longli phelang pa jok je po bang ta pini bang ke CM ke hai pa se arnam hokrong son sum theklong lo lasi isia por lasi hala angkang pialamat ha et kan si mo phit jong si tum komane mane phan jong si pine pen jong si tum rat sai klem bang putum anda tum jong si risi mi si vet jong si chiki bi si vet do tip the polo tang te ka che song da bob deji la pen ke klem ke tam ta sik sak do ko ben si pini bang ke ili tum da semet pet Karbi nok be ham phang bang ke la bang ke patir pinang koklo sia chatai bang hok nang koklo la son thop si ke bang jilang ni penta pini KNA da do po da kapre dak kapsa punon pinida ka KSA punoi dak kapre ka song pen chingrum pet pencil la pusi song doang party song from chipupe punang da toke hala soting si claim pon po La si Karbi Anglong along le phelang ke cheke bia so atum pen cherai kom ji kache song dun ji aphan pusi Karbi nok be aham phang pu mahang pathek pon lo pusi alang ni tum pen pachini pon La so ham phang ke long le phelang pen cheng lokrat kisung ke boy along arjab dun thipji la pen la so ham phang along ke ki ong dung rat asai klembang phu bang phiatum pinak la so Karbi nok be ham phang atum kache song kang samri ji atum kali la so Karbi nok be ham phang atum pen airset prungset kache song ason si che song ponji pusi Karbi nok be ham phang chief convener Litson Rong Phar pen pachini pon si bangso song amhang ke pathek misen pen pachun pon kache hang sik sak se lo kaching ki kache than sik sak se lo si rat sai klembang putum la dat ning che chor thir klong tumen chingri chingki che than si pini Karbi nok be ham phang mate Karbi nok be ham phang mate KNA bangke pini ilitum dak pen isia chatai a hong jai bangke nu paman pon lo la si so chatai hong jai pen si kache songang deng bangal tum bangke ar japon po la pen la song long bang jasemet pet ki ot thip je bangke la bangke long le putha kam si ot thipu la so penan par kupine hong pen ke bang tum nang ke dobor i tang ho Karbi aphan kupine nang ke lang rem nang ke ber tang ho kupine social responsibilities long bang dai nil tum bang ke kupine vigilant force ason sil tum bang la dak bang ke lang tari bang padu konik ko hal lo jasemet pet bang ke la puju News report KATV News.
Lakhain koira trok duar bagori constituency ke parlo number 2 dolamara kania tirona rong along kedam tang jang mini phai krenar gap arni tomonar we ke thi parpi ka jok pinang an hem tu na tu ma hemarit kan hok du na tum dolo Bonta tomonar we kithia hud duar baguri arada tum hemrit kana hok dun pen kisung ke phuara da tum aphan pini arnianta madu arleng kithia tum ke rabdam ka vedet ajok kisung ke phuara da tum pen ningduk chepaklang pon Porlo angke nilike haputeron ching room budi phuna teron o pne hindu ching room puna he hapona dun jui aman ke hem ta usu ningkan ke velang usu angke la phansi ni hapu meeting dun lang pai hem do ji ma pula dopu po ma se ni meeting hapu dun jui aman ke ni lipi la hem to mon pon lap tan ni nang chi theng den lo angke to vi hem nang le kharabaji an hem nang li loอันแกนี่ลีบางแฮมชีแวงรออุสุพันห้าอองแฮมเป็นชีวันรออามันแกแฮมนางชีแรงรออวิเปลี่ยนอามาอันชีรุตะกังมัดหดักนี่ลีมัวแฮมซีดักบีหลังนึงวิสันแฮมอวิเดลุปมาหดักสิกิบีดาวน์นี่ลีอามันแกอัดับสิละหายปีอารีอันตานังลาแฮมอาร์ปงให้อันแกรองสอดุมสิอันนั้นนี่ลีบังกับวิพีซีละอาร์ปงให้กันนาเตเร็กปีตาหัง Di patumi a porpen na so tomon hide pen pine ladak racharia som tuma na karang kilang tum dulu mawe. Avi leng bo ing liga tumi to dam ko hala tirang sang hu pasipu la photo nang othai ke nang othai an ke la document nang hang thon ke thon dam long sitani liga kha khede te ek aprang ningkan hi ke thom ni ningkan pline aprang ta lakson thak thak hum ni a hem tomon pon lir an ke hala asrom john kathar pen halang kang ram version be wa amune tumsi photo nang othai lo nang like hem ma hem ke long pon ni matha nang ni lo pusini li chong hong bom lo ke rong gang bura tumsi hem nang rap si rong si tum han se na pakim pi si ni li do bom an ke non bang ke la so hem ta ave an ke ni li ke sarkar ma ke rap puja ke litrena hem ta ave lang e ke ro na hem puta no na tum thek long lo jo ave lang la pen ke oruna doi puta ave phesa ba hem litrena hem ku te ang ton li ke thang ki long chi thek long le pin la Lasi Prabjin Pen KASC EM Richard Tokbi Lapen KASC EM Dr. Tuliram Ronghang ang parta ke theki ding ke do anatum sitame nerab vek tha pusi kisung ke pho arada tum pen ningduk pen chuning ripon Ngirding ke lalo pen tan teng lo men masih lak lam tema posi mane la son tha ibum ba hem le nang rap thutte lam le ne tema non ta angke men ama ke chikim ta tong thik the la hem le te ma hen ba te la hem so tong pulang ni la no ma tutun sedang thare tini weke kursi tutun sedang kok pasti sabak kira dote baya se ni nang tu ma men chi than the ne li men ba ke mohon teron News Report KATV News Borpathar Police Station angkang Bornirja Munda Busti along Okchung Hurlapen Phirimi me alamki kiklang Bangso ka Phirimi me alamki abangki hem ihum bet alongsi penanso banghini apran kedam lapen asomar banghini ahiring tangrak arengahu keso kedam tang bhomtiening be ajo porphai krisi malom diopani Munda Busti arong along kedo number nadi tea garden along sai chongda dun bom edon jurlo munda ahemalong Okchung Hur lapen Phirimi me alamki klanglo Bangsolam kilake banghini pang thek thetum jurlo munda ahemalong damsi jurlo munda pen achor lapen asopi banghini aphan arengahu pasu tekanglo apia po aphan ke theng kache rabduna hut ke pajok dun un eajok tebok terai atuma phan kache hangda mahut jurlo munda lapen achor banghini aphan ahemalong pen pondedlo
Bangso hut areng kisu jurlo munda asomar banghini atumlake panchami munda artani kanengkoi lapen sita munda artani kan kriner ke patum setami ahiring tangrak areng ahu sonanglo. Bangso puthak MAC Sarbon Telenga Karjulong pen adim humri damsi hemalong areng ahu keso atuma phan sarupathar an keso langponlo. Seta keso ahir kang tangrak ajok Golaghat Civil Hospital along an keso kilangja phan ponlo. Kang bodet penanso tuma phan rat pen kiri aporahut isialang teng along honthimi me kedojok SDRF hangsi kiri asai deng ponlo. Penang anapor ridera phi plastika thoila along ke thaplu banghini kititang abangarpum long ponlo. এতিয়া আমি এই ঘটনাটো চাব পাইছো দুইজনক এই ল'ৰা ছোৱালীৰ মা বাবাক দুইজনকে মাৰি পেলাই এইটো 30 ফুট মান দং আছে এইটো ফেচাৰী তাতে হুমাই দিলে পাথৰ বান্ধি পেলাই হুমাইছে এইটো চাব পাইছো কথাটো আমি এতিয়া বহুত দুখ পাইছো আৰু লগতে আমি উঠনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিচাৰি আছো ক'ত কি হৈছে লগতে আমাৰ দেপানী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ MSC সৰ্বন তেলেংগাও আমাৰ লগত লাগি আছে দৌৰি আছে আৰু আমাৰ ৰাজ্য দলে বলে যিমান খবৰ পাইছে ওলাই আহিছে আৰু গোটেই বিচাৰি আছে বিচাৰি আমি পাইছো আৰু আমাৰ শান্তিপুৰ পুলিচো বহুত সহায় কৰি আছে আমাক এটো কি কাৰণে ঘটনা আমি তদন্ত কৰি আছো যি কাৰণে হৈছে আৰু জুনে নহওক আমি পাব লাগিব আৰু বিচাৰি থাকিম যেতিয়ালৈকে নোপোৱালৈকে আৰু পুৱাৰ পিছত যেনেকা শাস্তি দিব লাগে যে এটো আমি আমাৰ আইন আছে আইনক আমি দিম আৰু এনেকা মানুহ অলৰেডি একেবাৰ কান উমৰকেদ নহলে ফাঁসিও যদি দিব পৰা থাকে তেতিয়া হলে এনেকা Bangsopi Borpathar Police Atum Adimalong Kepali Dunahut SDPO Rustam Raj Brahma Setami Adimalong Anpali Dunsi Banghini Kititang Abangarpum Postmortem Aphan DMCH along An Palidamlo Bonta Kititang Banghini Abangarpum Nona Mata Bangke Bangte Konlong Lela Bonta Madule Lapusona Sailang No Claim Seta Kichokchi Tek Tiglo Lesila Sona Tuma Phanke Prabjin Pen Nep Inangra Adaya ring lapen akayar jon hemkang sam kibeng biarji aphan MAC Sarbon Telenga ahin pen tuning report খুব আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে দুজনী ছোৱালীক এজন হ'ল নেভি মুণ্ডা আৰু আনজন হৈ গ'ল সীতা মুণ্ডা আৰু ল'ৰাটোকো আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতত খুব আঘাত পাইছে সেই ল'ৰাটোৱে আজি ষ্টেটমেণ্ট দিছে আমাৰ আগত মই ৰাতিপুৱা গম পাইছোঁ প্ৰায় 8:30 মান বজাত ভাত খাই থকা অৱস্থা তেনেকুৱাতে মই কি হ'ল বুলি হঠাৎ ওলাই আহিলোঁ নিজৰ গাড়ী দি পেলাই আৰু সেই গাড়ী দি পেলাই মই যেতিয়া আহি চাইছোঁ বাটেকেইটা বিচনাতে পৰি আছে পৰি থকা অৱস্থাত মই হঠাৎ টটালিকে একদম মোৰ গাড়ীখনতে নিউজ ৰিপৰ্ট KATV নিউজ Pinya Birta ke Lansi Kangton Pon Iklo, Domi Thak me Kardong.